Jodi ya, mwen vin montre nou tout kalite bel bagay ki gen nan Yami Store. Deja nou konen Yami Store se yon store ki permet ou bien abye pou kelke swa tip d'okajon ke ou ta prale ya. Nan store sa, wap jwen an pil bel bagay tankou chosur, wap jwen rad, wap jwen valiz, wap jwen pantalon, tout kalite artik ou konen yon moun kapab bezwen pou li ale nan yon randevou ou bien nan nepot tip d'okasyon. Mes amour, non selman yo ven vetman, epi tou Yami Store gen lotion, yo gen an pil bon prodwi pou vizaj, pou netwaye pou, avek an pil lot bagay anko. Yo gen bijou, yo gen vetman pou homme, yo gen vetman pou femme. Nan jwen Yami Store nan Pétionville, Rue Lambert, à côté de Compa Market Cosmétique, sur route Juverna. Mes amours, quittez Yami Store bien habillé. M'attend nous tout pour nous venir dans store là. Bye bye!